Haka arpon rio terik risau arja arpusan katanat Civil Defence and Home Guards Shillong kalapa Kyrwoh ban pentip bahaka arpusan terik risau arja arpusan ke State Disaster Response Force SDRF kalayok ban saya kamet jong weu Rangbah operasan pos nam karta nakawa Umkheiñ Shnong Jaroit East Khas Hills District ya kekenhon SDRF lapa jing tip daka District Disaster Management Authority DDMA East Khas Hills hadian ke jingja ubri ubade naka pedang Shnong nong hali kat baudang Leit Khwai hakawai kawa. Kekenhon SDRF kabalam khmadu Sub Inspector DK Kharbhi kalami na SDRF headquarter hakapor Henry Bajemen step bat poi hading pasok police station hakapor Henry Steng AA. Nang niepan kilami ban poi sekani ke jaka baha putih Rangbah hakapor prabaje AA bat sedang ke jingwat yu. Hadin si kenta si teng ringkat kiwaya ki jawan jong ke SDRF bakentop yo ba ti khong stia barubat ai lapasam kilayo ban saya ke Metïap na Kam hadian ya ke Metïap la IT syaki bor pulet bat kot kum ki podet la ong bala itu kerteng yau teu Rangbah kumuba kelson syadam ukurim jong kong sibonda war bodai nak Shnong pedeng Shnong nong hali la ong ke Kyrwoh na ba Paul H Shilla Senior Staff Officer but Additional PRO ke Directorate of Civil Defence and Home Guards. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.